ni kivuyo cha mauvo cha NFM. Ni saa umwe wa kioko mwenda mwithukisiana kuma mbeni saa 12 ningwathie kana masata suni ngomanyithia kivuyo cha mauvo ni kwanzia ya uliku na indi amwe kati wala ngombanisye kwa ukuvinikana serikali ni atumia ilovia cia maskulu na kutwika amwe ma maskulu menyungunyisya kana mayaisa ukwata ilovia thini wa account cia bengi cia maskulu na ni wikithio wa mwandiki muviani wa kisomo Julius Bitok obuote kwa mabisa ma oiti ala mandikito ngwa mubango wa oiti kwa onde la ni universal health coverage tina wa magavana na muvia wa oiti kubikia kwetikila na kwe muthenyani wa iyo governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja kukwata obuoto itina wa mubango wa ma MC ya ma county ya Nairobi wa kwenda kumungudhela kumotongoini kubikia na kongamwa sukulu wa musingi wa muambani wa musini wa wote sub county neno amakweni ni wende no talanya wasya kumeno na kololo ya siko cia ungi wa mali ya skulu suki ko chambe tukino kungewa kwa sendo cia mwaki wa stima mdini wa skulu swe kalimandwa ya yongoni ila indini wa sub location ya Kilome sub county ya Mukava county ya Makueni meka ila muvyo ya KWS usimanabiti ile ikwatisie kumaia indo sio kisio nikiu utuku usio wa malondu thandatu na mwemi kana ma mwemi umwendini wa ndwa isu kwa mavua sukati wa angi mwenda mwithukisya ni na ukethia na uthocha nye ni tawa Irene nyama Irene kwa mauvo mago mayu na maliku ke ni kivuyo cha mauvo cha NFM. Kivuyo cha mauvo tuyambisya mauvo maitu imwe kwa imwe kiokoni kita umuthini kana serikali ni atumia ilovia cia masukulu ona kutwika amwe ma masukulu menyungujisya kana mayaisa ukwata ilovia thini wa account cia bengi cia masukulu ne wikithio wa mwandiki muviani wa kisomo Julius Bitok ulowetie kana ukunikili ula wende wa kuikithia kana ilovia cia kuungamia kisomo ni cia bikia masukulu ala maguo niguo atumite ilovia ila cia umisyo kwi wakati wa mwandiki thelu itabikia masukulu kwa ibinda ila ya ilite ege Bitok ni umisya wikithio kana iseso ya ukunikili ni yuthela wa katano wa mwandiki na indi iseso ni abata ni kondo wa kuikithia kana ulusanindu na kusiwa kwa kutumwa kwa ilovia kwa maskulu manzebe na ilovia cia kuungamia masomo ni siunyai kwa kwe maskulu onde twibikia chumani tukwa mukamu. I want to confirm to the country that the government has released the first batch of capitation to schools. That was done last week. Indeed, we received the money from National Treasury on Wednesday. Then we started now working on a system of verification. There was a damning special audit report. The government decided utangazo wa muvia wa kisomo wiuka itina wa imwe cia sukulu cia secondary va Kenya kwikumbelwa na muhisio wa kubingwa kumana na serikali kuselesa ilovia cia kuendesha shughuli cia masomo ungu kwana kwa tamu wa keli anene mama skulu maiki ane matonya ko lasimika wa ungu wa serikali cia county utangazo ula wetie uliani kuma kwe magavana bayase kana menewa muyo utewo na yunga liko ithisia lene sietikela nile kwe iyo kose ubyanzama yimwanya ile kunene ya maundu ala mena kinene na maibiki yana kuthinikiwa utena undu maundu ni mauiti President William Ruto no tangasi kana serikali yethi wajima ibia Kenya milioni 1.5 ndebisi yake na ndo cha witi cha taifa kia ungua sha Kenya ani alama tena utonyi bio wa kweyebia mainena na andiki mama uvo musini wa Nairobi etina waki kalochava mwa magavana matongwe wene mwene kibila nsama ya magavana Ahmed Abdullahi laingi ni gavana wa county ya Wajir nimetikila nile kukwati yani anginya muthenya wa kana nginya muthia na muvia wa oiti kenda kwa ile oiti wa Kenya kwesila kuthinikia mathina la mekumbilite sekta ya oiti pomba noni magavana de maweti mathina la mekumbilite county va Kenya mebo mandi kwa thukumi ma oiti ala mandikito ngwa universal health coverage omuna uthukumi ula unenga na we kwesila kwa sham na kenda kwa ile kithito ki magavana na maminista muviani wa oiti adendu wale nimetikila nile kusovya nzama ileni ukonya member mansama ya uiti mbungeni muvia wa uiti na ene yanda kibathukanyo ma muvia wa uiti kenda kunena ni cia undu na mainenga ne report yo twebikia wa katano
wa Chumwaniki. Council of Governors and the Ministry of Health will work collaboratively to resolve all pertinent issues concerning UHC contracts. A committee consisting of the chairs of Health, Legal, Finance, and Human Resources Committee of the Council of Governors will engage with the Ministry and the Union on modalities of paying the UHC workers at SRC rates for the remainder of their current contract. Ona we ova magavana ni mathingilile mashariti ana kwevo kumwe kwa bilioni mwonza katona mwonza yenda kumaiba na kumanenga kandalasi ya kutua athukumia mawiti meungua UHC vamona akunyai kwa ndevisi ya serikali ni sia kaunti kwatiani na magavana a kaunti iena milioni 3 ndeni sia ila sia litene kuma kila matuko 14 makila mwai mayenda yusha yumye ilobia ithikwe kaunti kenda kwa ile shughuli sia oiti. Na indirika na uwe Minister Duale ni weke sia kana masibitali serikali methewa maikwata ndebithi twebikia matuko 10 mama yote wakenda inge kwithiwa na umbano na nsama ya magavana pamwe ngwatanio ya thukumi mawiti chuma twendete wa kwambalilia yenda kunena ni sambeange hiyo lwaundu na mathukumi mamu bya wa witi ungua UHC ala mathukuma nthini wa hospitali cia serikali methewa mekwata misala yo twebikia muthia wa mayo Kenya milioni 1.5 methewa mayibi wa ndevisi asha kuma chumwani kiukita ni serikali wala inena ndongo cia mashinani cia kuye Turkana kauntini esu ndini wa mawikalo ma president kwi iyo President William Ruto no wete kana serikali ni iyo saniti ukwati wa kuyana ula utonye ya kuungamia ndevisi a Kenya na indi akonia a Kenya kokati ya kana kulia Kenya kenda makati ya kuyandikithia president no wete kana no kwithiwe komana na mbunge ondo mana magavana ne kanona mo meyumie kumaibia a Kenya milioni 1 ndevisi asha Kini kivuyo cha mauvo cha NFM. Ofisi wa mulongi wa bajeti ya serikali ni umbulile kana ofisi munene wa President William Ruto unatomeye kimanza cha milioni ile kila muthenya maundoni mautumbithia wa mathango nthini wa mwaka wa kilovia muthelu. Report ino na ila yonanitie wanango munene wa ilovia serikali ni ingi ni yonanitie kana ofisi wa President William Ruto unatomeye bilioni 1 kwa ataima ofisi wowoka ala ungua serikali ya Kenya kwanza mabikite miongweli. Ingi report ino yonanitie kana kati wa budget ya ofisi wa President William Ruto ya bilioni 4.3 Harambe House yoka itumite milioni 810 maundoni mautumbithia wa mathango moka ila ne milioni 6 kila mwai na milioni 2 kwa kila muthenya mathango ala ni ma government policy executive orders directives performance contracts kana press statements government communication on crisis kati wa maundu angi budget ile kweta tai enene biwe ni muswanio wa aeni alama thoka wa mawikalone ma president kokomana na President William Ruto alamenda ithangu ya be munene kenda kusovewa kadi ya kuthokwa State House ingi inatumiya milioni 309 na kenda kuseuvya nyumba ila ikitulia ni cha mawikalo ma president vala kilungu cha 6 kithelete kwa oyu na yekwatigwa kuthela twebikia mwakani wa 2021 kuma mwaka uwambisia ukwite bilioni 1.1 na yu mwaka uwe wetu tawukuangala manene mbewa ila yatumikie kuwa kampeni bilioni 1 yatumika maundoni mautao kwa serikali bala ne milioni 6 na ile nthini wa utao wa Kenya kwinthi ya Southern Sudan milioni 6 kwa Power of Mercy Advisory bala president unenga wotao wako maiki ama mabungwa na ende milioni 850 siatumika okuta obisi wa president kukonia maundo mai. Kwa mauvo mago mayu na maliku ke ne kivuyo cha mauvo cha NFM. Kivuyo cha mauvo. Tusonge nambe mesa nino ya kivuyo cha mauvo mwendo mwithukisya bala muvango wa MMC ya county ya Nairobi
wako mukutho wa wisini governor wa Johnson Sakaja ni ungamiwe etina wa President William Ruto na mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga kulikelela kati. President William Ruto no twaisi kikalo na utongoi wa ma-MC ama Kenya Kwanza walanthini wa kikalo ki mewe nie kana no nginya governor Sakaja ethukise kiyo cha ma-MC na yukumana naki President William Ruto amunenga governor Sakaja mithenya miongo thanthatũ kenda kwa ilia mwiwano wa gutwa kati wake na ma-MCA kabindani kala President William Ruto ikomanite na ma-MCA ma Kenya Kwanza yake Raila Odinga ikomanite na alama ODM mawikaloni manene ma Jaramogi Oginga Odinga musini wa Nairobi ombano ulawikalile kwa ilungu ya Mbewa masaa 5 ni baleti nane wakiu ma-MCA ma ODM nimetikilanile kuungamia mubango wako mungutho la governor Sakaja na kumunenga ibinda yangwa yumwe kenda ailia maundu muno utongoine wake ngwatanio yake na ma-MCA na indi akilunga abala obikiite na kobitia niwa unena niwe nthini wa umbano uo tondu kueleza George Aladwa mwene kibila wa chama cha ODM kaunti ya Nairobi ulaingine muyumbe wa Makadara na ni eibikite nthini wa umbano uso. Katika maongeo tumwani ki ma-MCA Mbewa miongo thanthatũ ma kaunti ya Nairobi kuma ngaliko cionthe ciili ni maneke ya sahi mutalatala wako mukutho wa governor Sakaja utongoini maimokorania na utumii muthuku wa Ilobia. Mbunge ya kaunti ya Nairobi ina ma-MCA yana 123. Na mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no mitulile muti serikali ya Kenya Kwanza kumana na mibango yayo ila yende ya kukitana na ulusani ayase kana ndi utethio kuwete. Kalonzo ainena na andiki mama uvono wete kana utongoi wa President William Ruto no wa umaikembo welika ikemo nyambu ndolo tumite ndi ya Kenya thilika the imani likuya ulusani kuwa yase kana nonga liko ya ule yoka itonya kwa samatambia mako mina ulusani ulokwa ametia maundu ma kisomo na maundu ma uitivandi ya Kenya. Kalonzo awetie kana manyua make utuma misini kumana na muo wa Ilovia maskulu ne serikali ya selese kumya Ilovia sia kuungamia kisomo amanyua maimanjiso sia yulume kwata mautumani makumone dia kana Ilovia sio sia kuungamia kisomo sia mukobo elba na mabika mayithi wa Ilovia tindebe ona banini tiyo wa Stephen Kalonzo Musyoka ya sekana kwao yu bilioni 10 ne mbuye kwesala sibitali sia nzebe si ungwasha alama sibitali mago kana masibitali mago taalama makanisa kana missionary maemete kuibwa na kutuma masibitali maibikia na kuvingwa. One time. Scandal after scandal and attempts to sell off Kenya's crucial infrastructure on the cheap are the modus operandi of this disgraced regime. Education, for example, is in shambles from primary through to the university. The 10.6 billion shillings was embezzled to non-existent hospitals and fake patient files, while legitimate hospitals, many of which were founded by missionaries and faith-based groups years before independence, were forced to close due to unpaid genuine claims. This is inexplicable. Ingi Kalonzo no konanise serikali na ulusani kwa kwenda kuoselela ungami wa Karura Forest na wanyanya matimu wa kuungamia kithekaki kuliana na mivango yeute na mio ya kosa kithekaki ni kondo wa muradi wa lelo. Stop the nonsense. And they want to build a road through Karura. Please stop Karura. Don't deal with Karura Forest. There's a clear agreement between the Forest Association and KFS. We cannot have this country go backward. Kalonzo ya sekana kwisila chamani chake cha Wiper na ngwata niyo siasi ya maingi siangaliko ya uli. President William Ruto akabe tango ini usakwani ntwende wa mwaka ngile miongo na monza na alame konete na ulusani kwa oyu ebindani su makosa wa matambia maki meao. And in waiting, we will insist on the perpetrators being tried for crimes against humanity. This rot is not just limited to the healthcare sector. The e-citizen government platform for handling public funds is a haste.
Kini kivuyo cha mauvo cha NFM. Mauvo kuma wa kaunti ya Makueni skulu wa musingi wa Mwambani ula windini wa sub kaunti notu ya Makueni ni wende no talanya wasio kuma na mikulu la siko sia ungi wa mali ya skulu usu hiko chami tukino kingawa kwa sindu sia mwaki wa stima skulu nusu mwene kibila wa sia ima skulu usu wa Mwambani David Maimbo ainena kukonya kiko kini wako liya muvia wa usese ikosi ya matambia maki mia onzangili ila siedhito sio tula skulu usu na kungia mali ainena ndikimama uvo mwene kibila wa skulu wa musingi wa Mwambani ula wi sub kaunti ni Makueni David Maimbo we tata skulu ni methi tomoko hata wasio kuma na kungewa kwa mali ya skulu usuni nzangili kiko chame tukenea kuyo kwa mitambo ya stima skulu ni ukana kuyo kwa ne kungewa kwa mitambo ya stima skulu ni usundola wawe tata wonzete maudhukumi maingi masukulu Maimbo otauni wakulya asei na ene yandange skulu ni uyu kuthukuma kwangu hata ni okwikilia usobi kwa mali ya skulu uyu otawi kulia mabisa mamu bya polisi kweka ukunikila kumosi ya matambia maki mia ombole la sithi sito isia ongindene wa skulu oso na siai na serikali tukwateani nundu wa kwaile skulu na tukwateania nundu wa kusovia mali ya skulu na mundu la wibundeje muchuo wako kakuya skulu nundu over the time ndwendero na cases almost similar to this mundu la wibundeje ko kakuya mali ya skulu netwa na kumunenga warning kana we are after him or her as soon as possible netwa umwashwa kana netwa isa to very strict measures nundu umina issue once and for all nundu twenda skulu yenere atoyemba twenda peaceful environment yasiana situ kusoma Kalimandwa ya Yongoni la sub location ni ya Kilome sub county ni ya Muka county ya Makueni nimeka ila movia wa kusovia nyamusi akithekani wa KWS osimane na ambiti ile kwati sio mowa yindo sio kisioni kiuna ila utuku wao kwa mukio munde yo wa malondu thandatu mamwimi umwendo wani isu kwati ene na Onesmus mawe umbiti emwe ila na kasui ibithuke iye chuo chake yo wa malondu thandatu ndula umwete iye wase munene wengi ni mawe takana biti ni moisha kwa ine ndena monosia ni na menda yumo bya KWS wose matambia na komekuthwa ambeti esu katikati wa naini kalima soko wakatulia ula wikuye masonga leni kibwezi nimenda serikali ya kaunti ya Makueni imaki echo sokoni usuke nda mike othini kana cho cha utumie la mesokoni mama ine ndeme asekana melasime wakuithe cia kithekani ila mesokoni usu ila mabato maitumia asio cia ene ndini wa maploti ala mesoko nusu wa Katolia na ula wa imwene kibila wa soko wake unduani Isaac Kisaka mwande aseka na muvea wa usesei ene yanda unduma na ndongo isio mdesi ya wa Makueni sia ilite okwata na kielelone cha 10 na vyo na kuni mabia sala wasio mailango kala scrap metal kisioni kiu kwa tiane na Isaac nikana siana sia skulu siusuwe sia kanani siwejete mabanga melau na maembe makuema ondumwe na sio masia muthemba ungi kuma misini na kusitho sia kwiatandedia ama sio mango kala scrap metal sondula wende na utuma utalomone wa manyiwa wigola skulu kwipo kwithiwa na mausungio mathuku nthini wa mitiani muthia wa kiwio cha mauvo kwanzia ya oligusa umwe wa kioko ende na kwithukisia kamemeka NFM uoni wa mukambanye nita wa Irene Kiu kikivuyo cha mauvo cha